Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Asikhulumeni ngekudla lokudliwa phakathi ejele and loko kudla ngibani lo ba-provider ngako le phakathi ejele. So umuntu lo i-department le-responsible ngoku-provide kudla for ma-inmates, i-Department of Correctional Service and niyo le mikisa skalo each and every prison ukuthi isikalo sekudla lokumele kudliwe kuso, ukuthi tithako talokudla le baphakela tona each and every day kumele tibe so. Ngelilanga kudliwa kayi-3. So ngelilanga kudliwa kayi-3, kune-breakfast, lunch and supper. Asibone ukuthi kudliwani phakathi inside and loko kudla kuhlukaniseke kanjani, like asithole isithombe ukuthi kwenzakalani. So ku-breakfast bese kudliwa i-soft porridge, umdoko, bread, sinkwa, tea, litiya. But bathi litiya labo esikhathini lesiningi liba beteshukela or liba betelibisi. Bathi vele libisi into le ngakavami ukuthi itholakale. Ku-lunch yabo kudliwa liphalishi, bese ama-vegetables labawadlako labawatholako likabishi, pumpkin and spinach. Kona kudla kwale kudliwa kube namaveji each and every day, mara kuthiwa ama-portion aloko kudla aba mancane kakhulu. So ama-protein akusiyo into yokuthi ungayibukela every day. Sisho inyama ini base kuba i-portion lincane kakhulu. So if nangabe ukuthi akudliwa inyama ngalelo langa, ngidodla it's either isoya or mabhontshisi. Inyama ledliwa phakathi inyama yenkukhu and maybe utoyidla 2 to 3 times a week. Kuya ngokuthi labo chef benu nabaniphekelako ba-decide njani, mara kona kuthiwa kune-rotational menu le-rotate njalo each and every week. Langa nidla amabhontshisi or lesoya bathi akudliwa inyama and maqanda bathi are-very limited for labo labakuma-special diet or labo asathi labasuka banani, but kusuka kuma-instruction labuya ku-doctor. Ngoba bese uyabalethela leyo diet, wathi makayiletha babese bayi-approve, babese bese bakulandzelisela yona. Mara another thing, ama-special diet kuthiwa ayabita kakhulu and adiphende kule budget lesuka inikwe leyo prison ukuthi kudla kwenu ngenyanga kumele kube ngile mali lesona. So kudiphenda kubo ukuthi bathi basawalethile lawo ma-diet la kufuna adliwe ngilabo bantu labakhethiwe, bese sekuyabonakala ukuthi ngabe bazokhona ukuyi-afford-a yini cause kucalwa ngalo kudla loku-normal lokujwayelekile bathenga kona, bese after lapho sebatofaka lokudla kwalabantu lekufuna kube njalo njalo. Asibukeni i-reality phakathi inside ukuthi kubanjani. Ukudla kona bathi vele ama-portion awo aba mancane and bathi kudla kungathi kuphekiwe kulahlekelwe ngisho i-taste kungavakali. Ngale ndlela kugcwele ngakhona emajele. Bathi sometimes utothola ukuthi uthi usafolile ukudla kuphele and sometimes lokudla ukuthola ku-undercooked cause sonke siyada ukuthi labantu abapheka lapha labanye babo akusibo abantu labaqeqeshelwe ukupheka or kudla lokuningi kakhulu kugcina sekwenta ukuthi kungasaphekeki ngale ndlela bekumele kuphekeke ngayo. Bese kuthi ukudla uma kuphelile lamanye ama-inmates avele wona arelaye ngokuthenga kudla e-prison lapha kulama-canteen abo, or labanye abadiphenda kulo kudla labakuthola kuma-visit nabavakashele ama-family abo. Labanye badiphenda kulo kudla loku ukuthi bayakushera or bato-trade-a something bese ba-exchange ngalo kudla.
lawo ma-inmates anemali. Itize leti tholakala phakathi ekantini yasejele, instant noodles, canned fish, biscuits, peanut butter and singwa. Not ukuthi tiboshwa bathi tiyalamba. No guys, atilambi but kuthiwa la ukudla kona kuba kuncane cause sometimes bathi uyafika le half yesipuni lethole kuloya wena ngosayithola uthathola i-half yaleso yabo nje ukuthi kube kuncane ngaleyo ndlela. Hhayi ukuthi kudla njani njani but bathi i-meal levamise ukuba the best i-meal yaSunday. So uthi usadlile kudla ususadlile iviki lonke. Kudla lo suka ukulangadelele kudla kwa-Sunday cause uyati ukuthi hhayi lapho utawudla kwe-Sunday nkosinyana nje. So guys, if akudliwa liphalishi stamp between letinto leto batophela ukukushintshisela lapho ukuthi ubone ukuthi kwenzakalani. So guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Don't naku video elandelayo. Bye.